Karbi prime time birta long pen kado kavya phantame kardom na pazuriti. Tang tipini Karbi prime time birtang tonten arjita. Vosik ni phain kora hini arni Karbi anglong arlo abarim song trok mate Karbi X Revolutionary United Forum mate chi hekpen KERUF atum pen pater piponsi langkung habe town hall along get together amai kipadupo. Labang sualong asang police atom pen chirap dunsi mesen pen jamek paman ponlo. Jopha aluhiaman pen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia lapen ASP atom chetangdu. Jethanda me Karbi Anglong SP Sanjeev Saikia kabor ipen song troka song atuma phan ason kereng iawar sai thopi pon. Lason si wo kapang reng wo so kapawang awar sai lapen han katiki check ke lapen song trok members ke doan atuma phan bengalong loan ke enawar sai pen chenglok kheti kachoklem ji aphan tractor sitame pini pipon tanglo. Lason si ason kachoklem ji aphan SP Sanjeev Saikia pen lamchak piteka. Lason si atokan no kedo members atum anta kereng iziawar sai nangchu endun huru nangpo lapen ke thek kachini niason nili office along wang pen nang arjuta me pusi SP Saikia pen mayalong ningjepo mayalong abarim song claim bangatum bangsuri sose armung chetong dongsi my mesen ing samjin pen pechunpo আজি কাৰ্বি ছটা সংগঠনৰ এটা অনুষ্ঠান আছে গেৰাপ বুলি এই সংগঠনৰ অনুষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকে এখন মিটিং সকলো সদস্যৰ মিটিংখন আহ্বান কৰিছিল আমি অনুষ্ঠিত মিটিং কৰিলোঁ তাতে কাৰ কি অভিযোগ আছে কাৰ কিবা অসুবিধা আছে সেইবিলাক আমি জানিব পাৰোঁ সেইসকলক আমি আজি চবৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিলোঁ কৰি আমি দেখা পালোঁ যে কিছুমানৰ পেন কাৰ্ডেই নাই কিছুমানৰ আধাৰ কাৰ্ডেই নাই গতিকে সেইবিলাক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পাৰোঁ কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ সেই এটা আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকল আত্মনিৰ্ভৰ হ'বৰ কাৰণে কি আৰু নতুন চেষ্টা কৰিব পাৰি আমি যেনেকৈ খেতি পথাৰত তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ আমি ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে ADG SB ছাৰৰ সহায়ত আমি দুখনকৈ ট্ৰেক্টৰ আমি আনি ইতিমধ্যে তেখেতসকলক দিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ খেতিত সুবিধা হয় চিট তেখেতসকলক আমি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ পল্ট্ৰি ফাৰ্ম তেখেতসকলক আমি ব্যৱস্থা কৰাই দিছোঁ হেচিং ইউনিট তেখেতসকলক অলৰেডি দিয়া হৈছে তেখেতসকলে সদস্যক বিতৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু এই প্ৰচেছটো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে গতিকে এটা সময়ত গৈ পেলাই হয়তো এনেকুৱা হ'ব যে কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকে মেজৰ পল্ট্ৰি ছাপ্লায়াৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ বাঁহ বেতৰো কিছু কামত আমি আগবঢ়াবলৈ তেখেতসকলক চেষ্টা চলাই আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট বেম্বো ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ পৰা আমি কিছু সাহাৰ্য আনিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ স্কিম আনি পেলাই তেখেতসকলৰ সদস্যসকলক যাতে কৰ্মত নিয়োজিত কৰিব পাৰে তাৰে আমি চেষ্টা ছাৰ আৰু তেখেতসকলে ষ্টেজত পাব্লিক মিটিঙত কৈছে যে ইমানখিনি আৰক্ষী অধীক্ষক আহি গ'ল মানে আপোনাৰ নিচিনা আগবাঢ়ি অহা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আৰু ছাৰ কেডাৰ্ছসকলে কৈছে যে কিছুমান কেছৰ কথা কৈছে এইবোৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব যি কৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকে সকলোৱে কাম কৰিছে এনেকুৱা নহয় মই কৈছোঁ সকলোৱে কৰিছে সকলোৰে ধৰণটো বেলেগ ধৰণৰ সময় অনুসৰি কামটো বেলেগ ধৰণে কৰি গৈছে গতিকে মোৰ ভাগত এইখিনি কৰিছে কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যি কেছ উইড্ৰলৰ কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু যি খুব হেইনিয়াছ ক্ৰাইম নহ'ব বাকীবিলাক কেছ উইড্ৰ হ'ব ইতিমধ্যে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দিছে আৰু আমি এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি পেলাই ইতিমধ্যে আমি জুডিচিয়েৰীক অলৰেডি ছাবমিট কৰিছোঁ গতিকে অনাগত সময়ত কেছবিলাক প্ৰায়বিলাক কেছ যিবিলাক কেছ মানে হেইনিয়াছ ক্ৰাইম সেইবিলাক Karbi Anglong sa dito ini Karbi Anglong East Karbi Anglong SP sa atau men si berita tu si itu ini East Karbi Anglong ke doan song trok hari cirutang song klembang di lidar atau itu misi get lidar itu meeting dulu nasi song trok angko makedar atum dilitum kita tang 2021 ni kan peace agreement tokdet pen dilitum la song long ipisi goben pen kelong lima lahai puthak dilitum ajin diklu pen jitan dulu la sia ko pin le thot tame lahai ka do weda dilitum agreement toktang ko কিছু নিজন যে থানলো আম্পার কে নিতুম নন কে বা ইলাঙ্গার নি এগ্রিমেন্ট যে তোকে চুনচে দোলা যেটা মে নিতুম কেদারাতুম লিডার পেন কেদারাতুম মাংবং কিছুমান মেথাং কে রেঙ্গি পা বেসিক সাকদলো লাসিলা বাংসো কে রেং ওসো তে কে রেঙ্গি মা
waktu diklaim sih kami mah hutan itu pergi kampung lagi itu darah tuh di pen itu cengwai loh je kita ngilang por makan itu kado kita hem tuh je sih saya tiki kado kau ya kamu itu klaim masih itu ini cerai lo sampai aku itu SP sara inventar itu mana son tangkan lo je lun ke Johan tu lagi dapat ke kewang gilangan nih tulis army recruitment sebelum uji layan sampai itu cuma ekonom lagi SP sara investment में अलग अलग yang kira mau apa ke jadi itu rajin ben Karbi CM akan ben apa ke asama chief minister apa ke lah sampuli semua ke DGP alang kemana kasih tahu mengenai bentuk kecil belum Frog abarin song frog KL le abarin UPL la pen ke BBC ke KPL ni road pong song frog Karbi long na tu kedo abarin makedar sopanang bong krung jing saya mai ni tum pini pang ni pong sila bang so krung jing saya mai long ni tu jasimet ke cing mai pon ke lahin lo 2021 September tadi clear ni Karbi accord la so ke accord hormu ansi kicun cema lahai uthang itu ini arsip ni pencing mai pon asi apenan parda ni tendak arniban kere kicuji pan kereng ji pan metanga keng acar jab dia farman PPC claim unjima hai uthang dan itu ini arsip ni pencing mai pon na pen ke ni tum la song trok abarem song trok atum apan kepakoi pontang pada ke pontang gas muka siksa kupik lo waran kele dan kupik lo asih bahaya ala gas kan kusan ke cepat jog lima naso putang de pini itu mais arsip pen jingbai pon asih nason ka jingbai por husen itu SP bana cepat pun lo yang odar kalang sikilan asalang ni bin ben anolam thelong gas muka kusan se withdraw pon unjima pen state long screening committee la gas muka withdraw ban screening committee kang ni akang ni pen PPC lam ke medo ma SP lam pini nang temar dulong wa perang wa ladak la pen ke alang itu pen masa pres temen itu man kerap da Karbi ngong pulis tumben rektor hai dan tipon hai lam dia pecah kan la pen di jotelo ala tu pilala perang bonje pan so ka cili pen jam ka ala cili jamin yang ron pon la pen bu ke pon lang na tu pen koson si orang luar saya kelong boleh malah hayalam kita ini itu arsip jitpen hingga Vosik ni phain kora ICR ni 10 International Yoga Day program ahawara long kitalon pon along pacheton donsi Bukazan subdivision angkang alwa long ta katalon Lakhain kora hini Sarupothar MAC constituency ke parlo Balipothar mate sangti hidi pathu aklama long ta International Yoga Day talondu Bangsua long Deputy Speaker Dr. Numal Momin Chetongdu Lapen Bukazan Education Block Chairman Sir Dilik Bey Lokhiram Rongpi Sarupothar VDC Chairman Silarson Rongpi Pen Chenglok Pinang An Man Kedo ke Thekidinga Tum Chetongdu si aru dipidu Halapu Lakhain korapli Deopani MAC constituency arlo along setame number T Bagan Auditorium Hall along International Yoga Day talondu Laswalong Deopani MAC Sroban Kumar Telenga Chetongdunsi Yoga Day Mesen Pen Pachunpo Bukazan Pen Bisnu Lekhe Report Card News Vosik ni phain kora ICR ni arni kang samapor World Music Day arni pacheton donsi Bisnu tiso alang le sarpi karlitang sika teron pia phan kapanong pialun Kimo Palunzir, Karbi Anglong Autonomous Council MAC, Zoni Timungari Dengpen, Kangpupong. Kimo Palunzir Kabonda Pon Lake, Producer Nongzir Tisopi, Singer Bisnu Tiso, Music Ase Studio, Lyrics and Tune Bisnu Tisopensi, Lunpon. Kimo Palunzir Kangpupon Amayalong, Karbi Anglong Autonomous Council MAC, Zoni Timung, VDC Chairman John Hanse, Greater Dipu Bazar Committee General Secretary Prakash Terang, Biren Hanse Lapen Kaprek ke Thekiding Atom Chetong Dunwiti. MAC Zoni Timung Aphan, Nili Paya Phan Kapanong Pialun Nangkang Pupiapo, Nili Tum Hentung Isi Pen Nangiphan, Ningkang Samakardom Nang Chipazir Thulopusi, Bisnu Tiso Pen Kachuru Pazirpo.
Baru pilih masing. Jadi dalam terang contoh pun. Ada ini kan sika terang pi karena ni, kan pilih soalnya berarti ramai dia Ancho, kasi apa ini betul ini cuma ini. Ini dah official saya malam ini. Kimo welcome. Kampung Ponji Pemasok Mai Dewa. Ini dah do produser lo. Bagi lu cekok kan lo, bagi lu tak kilo kan lo. Alang li. Kimo pulasol lang di sambut. Mai LCB kali lo BTC member apa ke? Selalu tiba cekok seminar mantu nak tu cekok mana tak kamsi ada kan sam kalau macam lo kalau. Kali tu kai lo pilih alang di sambut sarpi men peni mereka kai sarpi ke cingong tu. Nasi di tan sarpi men itu macam si amin patu mereka tu si school ke kakpulo. Nasi tu nasi alang di sambut nasi kalang sarpi kalikan sikatron di apan panongsi alang lita kimo balut top alang li pinelo bonda lo lun lo nasi pinikan tupo nasi lasto ke kokai punya mana pulau pini yoga day international yoga day wall lo yoga nong ke piningan ke wall lo 192 account 3 alo ke yoga lo lanjut kali pini wall music day pini ke Kita nak music day pini so ni banyak tahun si aku pulang li pulau sarpi tapi kita arna mandi ke kangen ni pini ke nasi orang apa orang ni dah cuma nak pilih bombo si link pelo nasi orang ni kan ini ke sarpi ini ke loan kangsau pilih ke loan ke kai ke lagi pulau anam han ke macam tu si belief system acara orang Christian noi orang Melayu noi mana Hindu Muslim acara tu kan anam ke kalau itu nasi kangsau anam kalau itu take orang lo tapi ini take lo anam ke lagi kai ekono nasi orang ni mana sih orang orang ni macam lo nasi kangsau Kimo bangsa alun panggil ini, sip. Nepalno, Kimo meun nang pa, opai la nang rajemuma, penang kang hon puan nefengun arlodo. Tenon malam sopra pan birita mo ingtonik sana. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo pit puthot birta long wang thuik long. Pini wosik ni phaing kora hini arni anarlo por phai sia pormalom isi project mate manghume me asai Karbi lotal ya song mate KSA Bukazan Regional Committee atumpen kedeng. Maduta theklong bomlo mate chini langroi ok kiri puke ribom. Bonta langroi a ok aso kilupu non dek langpule phurkimo long jongdam deta henonejias. Lakhain korapli Deopani MAC constituency ke parlo Vomulangso mate Silonizan number alang royalong Karbi Students Association mate KSA Inglong pho Bukazan Regional Committee atumpen chipater piponalong North Stern Range Silonizan Forest atum chirap chitodunsi lang royalong ok aso kejokpen rataphan awareness asai kedengpo KSA TDP Kongchun Bang George Timunga hinpen Rataphan katuning ripon lake langroyalong dowai bompen okri redetsi kemi
lapen nona por langroi langjeng along ok avetang lupota lam the pak langpo ok asoke joka jai me kedeng amaya long George Timung kongchun bang KSA tiripia mai torun hanse KSA tiripia mai pen Larsing ingti meipu KSA Bukawjan Regional Committee Jayanto Taro chunbang KSA Bukawjan Regional Committee Kangbura Timung Dunmeipu KSA Bukawjan Regional Committee Herol Hanse Pachithang chunbang KSA Bukawjan Regional Committee Nobin Rongpi Arun Hanse atum pen chenglok Pinang an KSA Klembang Phubang Phiatum chatong dunsi Langroi okaso kilua jai mek mesen pen pachunpo KSA Bukawjan Regional Committee amai phu Larsing ingti lapen alang secretary Jointo Taro alang litum chip lapen ajir po tum patil pipen number aroi dak rong pini more than 15,000 so say ok actually mate ok asu la so aroi lo pini kilo program mate amai bang deng polo lapen nilitum central committee fata na chu pha pona pot alang li thanda churo lo lapen insi mo penang litum pulo je break jack mate engnek me ahok tema ilitum break jack mate engnek me ilitum men ma thadam krang lo plutang te lake break jack lapen engnek ta me nilimata a concept ke wan cheng alang litum Larsing ingti lapen tim tum concept ke wan cheng nilimata men bage mathading sidolo tawoi hit tame apit matha tulo penang environmentalist tum pen lapen alang litum pen che than chimu pen ilitum ke klem ponia so na mung bang ke ilitum chichini lorlo ilitum piniarni non ilitum iwang prat pen chenglo ke don more than 32 38 almost 40 an kile degree celsius alam ta ilitum chithan bom lo taw tame ilitum thang ta ilitum initiative camp on ilitum bang me thang pen ma che thek long le ilitum ke dam tang 5th June arni pusitame Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction long both east and west ilitum KSA regional di ang bong Bukawjan Haroga Dipu lapen hamre along pusitame ilitum more than 13,000 ati pierong epolo by various branches and sub branches and regional team nilitum epolo in collaboration with the forest department alang litum nilitum halaso resolution deng polo je thingpi ki e chodali kapre ka sai deng ponai punilitum matha pen ako pini bangalason langroi langjeng mate particularly ilitum dak langroi langjeng long ilitum pini darni thegam long lo je ladak la koilamati area punon ba ladak nambor district area punon ilitum langroi langjeng keter laki ilitum artificial degradation pusinilitum udamji atima ilitum methang sila so langroi ke kapater udame koilake pur ben chenglok langroi kapater lapen udam tu melang ilitum la langroi long wala blasting buku ka use lapen langroi long thaidon pen kapre ay aduai pen la langroi okiri kapater pen chenglok ang ilitum jak pena an thek polong lo kami ilitum pinichini damni je pirthe ke kibir po ilitum jong si penek son by step deng pot pe plotang te la si pini nilitum bangke mate dadak nilitum lo la Bukawjan Regional Committee pen patil people bangke it is just an initial stage like a cheng chola tamne more than 1500 ok chili of asu pini ke jokpolo la so asu ki jokpol la ke northern range forest department alang litum dana cherap dullo la pen la so ok ke joklong pen ingsi la ke ingsi awareness la so ok ke joklong ingsi awareness bang la pulo pini pen ladak mane tum nyong se bomb blasting pen kiri mane thaidon pen ke chor pen ok kapat hi app la son langroi kapat ter la son bilitum ingsi awareness ke pi phan nilitum la so ingsi initial step ke denglo ke bang jilang tame son dak thang nilitum step kapre tame dek potula la pen non nilitum dak signboard logai poniko la pen flex penar ta nilitum dak tar poniko la dak nambor alang roi dak picnic spot do la dalang mesen nang litum na teklong lo la dak bang nilitum dak ke okiri bang tonang po kiri kang ton lap ne pine la haikrung pen pine pen ha hu bang churi me tawi tame la blasting tang ho pine haidon pen tang ho dowai pen tang ho ko hu bang kiri tonang po ilitum ben jong si non pen jong ilitum la lang roi che protect undi plotang ke bang jilang ani ilitum theklong lo diu pani roi son piniani ilitum mahang chingmur ibong nang alangda kali de rasul ilitum diu pani roi ke ilitum thekolong lo la si insi awareness lo le number aroi bang ilitum to solo buko awareness tamne pang thirjir pen kapadoi phan insi awareness step ilitum pen la bang tengpolo Bukawjan pen Bisnu Lecture Report Cut News
Tang te pini Karbi prime time birta bangke kang tonik long kado kabeta me do me thak me korbang.